Ekonomski sukob Rusije i Zapada, započet posle početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, ulazi u novu, opasnu fazu, piše Financial Times. Do sada, kako se navodi, Moskva je svoje uzvratne mere fokusirala uglavnom na pritisak na evropsko tržište energenata, ali posle nekoliko odluka sudova u Evropi da zaplene rusku imovinu u inostranstvu i Kremlj je podigao ulog i stvorio pravni okvir za privremenu nacionalizaciju strane imovine u zemlji. Na kocki su projekti koji su koštali milijarde dolara i za koje su bile potrebne godine teškog rada, kako se opisuju u tekstu, a ruska vlada verovatno će imati personalizovan pristup svakom stranom vlasniku imovine, pokušavajući da stvori nove podele na zapadu dok profitiraju interesne grupe u Rusiji. Prve žrtve nove politike, dve evropske energetske kompanije, finski Fortum i nemački Uniper, koji imaju imovinu u Rusiji, nedavno su ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina